bantip ya kecing sisa kumuya meli pinong kamban snowto bapimde ban surulai lani ban sanya tang haki korlin kedok henai pinong kam ban rakyat kata ke isu hapa assembly hapa legislation kelima pi na tourism department na tourism minister kelima pi no kornat sama balai la kalai sisanem kabala IT ke MCCL sa kata ka sarkar ha ka department jang ka tourism pi kipai ba lani ki prakun hajar jong kahima suara bakane ke cingkran jong ubar den ha ka pe ka skiyo kalong ka babakla bat ka balay lambakla hadu kata-kata henry piniban kenmau wa piniban tip bakata ka proposal kamot paong baladi dolo siya ka sarkar jalan ngam sotho balay bakat ubada arjan milar basayamot ubada UMLA ubada laitem lalong teng rusian ng katisik council sotho kamot ayu kakintin proposal baru lapin scam ya kata kacingong jongo baladi ya ka MCCL da kabawan ra ya kaway ka program ya kabawan mangi nakahimaru ngimtip kumno la penrung ya kakerteng yung MCCL ha kata ka program palawan uministar nantay na po deli banpli ya ka-development hangke pokut madan interchange of land bakahima suara ya kabab ka mangi kung kahima ikran sai sapi bakani ka cingle jong ka tourism department klam dadap banyasai bakahima sora kalong kabam tregam lani kabam larkam hanglu bak ngiru hadung mendangi dang wat cintip kumno kate kajaka ka MCCL karong kata ka program ha kaba lapne hangki daw minister upawan mangtay na po dali henry tang kaway ka kwa banong bay ba arden na day kwa bantip ya kacing sisa kumuya meli pinong kamban snowto bapimde ban surulai lani ban sanya tang haki korlin kedok henry pinong kam ban rakyat kata ke isu hapa assembly hapa legislation kelima pi na tourism department na tourism minister kelima pi no kornat sama balay la kalay sisanem kabala IT ke MCCL sa kata ka sarkar ha ka department jang ka tourism ilay pi paywa kahima ginangaya ka proposal ya kabalaray daka executive committee yang jong kahima sora barha kata ka proposal la thoy sai balara kadan ka acceptan nakaliang ka state government ginhapan wan banyak hawasa ka memorandum of understanding henry yang kataru nakaliang ka sarkar compensation na kapay ba aden pag iyong hana bauta upay maramdor ulatino ya ka MCCL sa kaswarkar hatong juduan mo banaw magkata kaswarkar kalaban siyang kajakadan kihima klam na dan ya ka agreement juduan mo mano balaban siyang magkamtray kajaka klam padep ya kajing yasay yang kecil saya circular ngam so thosho kai kini kaching mo trai baden haba
Paiwan ban keren hani suara banyak lambaklah ya kikun ke hajar jom kahima suara na kayo ba suara ngaken kui ba aden ban ha ban raya kacingkeli haka session ka banwan hantai hapo assembly ban keli na kasorkar syapang kacingedei ban kacaka kabau mapipilong baladido no siya kasorkar hanta ngin sepet mano babakla ban manutaw ng ilam ubus yalam ban pendakla nakapor siya kapor nakabantagi kun kabriw nyaw grab